Egameni likaYisaba lendodana nomoya oyingcwele. Amen. Mdali wamazulu nomhlaba, sibonga Nkosi ukuthi usuphindile wasivusa. Siyacela uNkulunkulu olungileyo ukuthi sizofunda izwi lakho ngesihloko esithi ubuNkulunkulu bukaJesu Krestu. Ku-Part 2 ube nathi Nkosi, uhlale endaweni zomlomo wami nasenhlizweni yami, ukuze wonke engizothi ngokhulume kube ukaNkulunkulu, nami uqobo ngifunde ukuhlakanipha okuvela esihlelweni sakho sobukhosi. Nabo bonke Nkosi abantwana bakho abazothi belalela esikhathini samanje, ngoJesu siyacela, amen. Phinde ngibabingelele bazalwane egameni elihle lomfundisi uKrestu oyinkosi yethu, amen. Siku-Part 2 okuyingxenye yokugcina yesifundo 3 esithi ubuNkulunkulu bukaJesu Krestu. Ku-Part 1 esikutholileyo sithole indimana yekhanda ebitholakala encwadini kaJohn 1 uvesi 1 novesi 14 ethi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Sathi uma sifunda uvesi 14 wakhona ukuthi ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe injengeyozelo eyedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Satholileka eBhayibhelini ukuthi uJesu Krestu, ngoba isihloko salapho uJohn 1 isithi ubuNkulunkulu bukaKrestu. Sathola ukuthi uNkulunkulu ngoba wayekhona ekuqaleni. Sathola ukuthi konke kwavela ngaye, ngisho uNkulunkulu udala ngaye, uyizwi lakhe. UJesu Krestu uwulizwi masifunda kuJohn 1. Safunda futhi nabaseKolose 1 verse 13 kuya ku-17, sathola ukuthi konke kwadalwa ngayo, konke kwadalelwa yena. Okay, sithena sesizovala uGenesis 1 verse 26 lapho sifunde khona, sifunda ekudalweni uNkulunkulu, yebo angithi wayekhuluma ngezwi ikhathi edala kuGenesis 1. Usethi-ke kuGenesis 1 verse 26, masenze abantu ngomfanekiso wethu. Kwakuveza ukuthi uNkulunkulu wayengeyedwa lana. Sithatha mase ku-Part 1 ngathi siguqile sakuthola ukuthi khona uNkulunkulu uyise, lona obizwa ngoJehova, kube khona uNkulunkulu indodana, lona obizwa ngokuthi nguJesu. Isikhathi sesifunda sathola ukuthi lapha noGenesis 1 verse 2 bekuthiwa umoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele wawehla wenyuka phezu kwamanzi. So amaKrestu ayakholelwa ukuthi khathi kudalwa kwakukhona uNkulunkulu uyise, uJehova, kukhona uNkulunkulu indodana, uJesu, kukhona uNkulunkulu umoya oyingcwele. Yilaba ababe-exista, ababekhona kusukela ekuqaleni kudalwa umhlaba. Manje umbuzo esizozibuza wona namhlanje ukuthi-ke wabonakala nini kulo mhlaba na? Sisikhuluma ngoKrestu, ukuthi uKrestu wabonakala nini kulo mhlaba na? Kepha ngaphambi kokuba siphendule lowo mbuzo, umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi ngabe iBhayibheli lifundisa ukuthi uKrestu ungokhona phakade yini na? Ngoba sathi basichaza igama lithi phakade, lelo gama lalisho isifundo sethu sokuqala sithi uNkulunkulu weqiniso, sesisho okhona ekuqaleni kungakabi bikho lutho, singakabikho even nathi siyabantu, okhona manje, oyokhona kuze kube sekugcineni, ongafi, ongapheli. Manje-ke siyabuza ukuthi kungabe iBhayibheli lisifundisa ukuthi uKrestu ungokhona phakade na? Cela sifunde incwadi uMikha 5, incwadi kaMikha 5 uvesi 2. uMikha 5 verse 2 ufundeka kanjena. Incwadi kaMikha 5 uvesi 2 wakhona uthi, kepha wena Bethlehema Efratha omncane ukuba ube phakathi kwemindeni yakwaJuda, yakuphunyelwa ngovela kuwe, ozakuba ngumbusi kwa-Israyeli, okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade. Amen. Uma siqala sithi nje sithi kepha wena Bethlehema Efratha, uma sizokhumbula noma sisazothola uma sifunda ukuthi uJesu Krestu ekuzalweni kwakhe wazalelwa eBethlehema. Ekuzalweni kwakhe wazalelwa kuphi? eBethlehema. Kuyasho ukuthi-ke uthiwa kepha wena Bethlehema Efratha omncane ukuba ube phakathi kwemindeni yakwaJuda,
ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe, kusho uNkulunkulu. Ngoba isihloko esiselana sithi umbuso ozayo wakwa-Israyeli. Uthi ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe ozakuba ngumbusi kwa-Israyeli, okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade. Wayevele khona uzalwa nje eBethlehem laseJudiya, kodwa yena ngoba sifundile kuJohn 1 uvesi 1 lapho kuthiwa ekuqaleni wayekhona ulizwi, lona ulizwi sithini ngelinye igama lisho laJesu Krestu, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Kuthiwa yena loyo wayekhona ekuqaleni. U-14 mase uyaveza-ke ukuthi-ke ulizwi waze waba inyama wehla kuNkulunkulu wazohlala phakathi kwethu. Uyabo? So ngiyakho ngisho la kuthiwana okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade uJesu Krestu. Mhlawumbe umbuzo wesibili angazibuza wona ukuthi uNkulunkulu bakhe uKrestu basuswa yini mhla eza kulo mhlaba. Okay, siyezwa-ke ukuthi ukhona wayeNkulunkulu enguNkulunkulu, kodwa mhla eza la emhlabeni-ke ephila le mpilo awayeyiphila, ngabe ubuNkulunkulu bakhe babususiwe yini kuye? Sizofunda uLuke 1 uvesi 35. uLuka 1 vesi 35 othi, ingelosi yaphendula yathi kuye, yayikhuluma noMariya la ingelosi imtshela ukuthi uzozala uJesu. Kodwa uMariya khona umbuzo wayewubuza. So uvesi 35 iseyaphendula ingelosi. Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya ongcwele uzakuza phezu kwakho, amandla ophezu konke akusibekele. Ngakho-ke okungcwele okuzokuzalwa kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu. Amen. So uJesu Krestu uzozala uMariya, ingelosi imtshela kahle uMariya ukuthi le ngane ozoyizala umoya ongcwele ozakuza phezu kwakho, amandla phezu konke akusibekele. Ngakho-ke okungcwele ngasingakhohlwa uNkulunkulu wathi-ke ethi encwadini yaHosea sifunde isifundweni sokuqala ethi nguNkulunkulu ngingongcwele phakathi kwenu. Sabe sathi okungcwele ongenasono ongenasici. Uyabo? So kuthiwa ngakho-ke okungcwele okuza kuzala kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu. uJesu Krestu wafika engongcwele, even eselapha emhlabeni wayelokhu ebiziwe ngokuthi uyini, uyindodana kaNkulunkulu. Mhlampe uma sifunda uMateyu 3 vesi 17 nawo futhi ungasibonisa kangcono le ndaba, ngoba uJesu Krestu wayekade ebhajadiswa laphana kuMateyu 3, ebhajadiswa uJohane umbhapatisi. Kuthiwa kuvesi 17, Mateyu 3 vesi 17, bheka kwavela izwi ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. uJesu Krestu la owayekade khona ebhaphatiswa, esephumile emanzini kwavela izwi ezulwini elakhuluma lokho, izwi laNkulunkulu lathi, bheka kwavela izwi ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Amen. Ngakubufakazi ngisho nabasezulwini ukuthi lo kusho uNkulunkulu uBaba uJehova, uthi lo uyindodana yami, esho uJesu Krestu ephuma emanzini kade ebhaphatiswa lapha emhlabeni, ebhaphatiswa nguJohane umbhaphatisi. Ake uqaphele-ke, siqaphele ukuthi abuzange buphele ubuNkulunkulu kaKrestu ngesikhathi eza kulo mhlaba ukuba azoba umuntu. Noma azithoba yena waba ngumuntu, kodwa ubuNkulunkulu bona abuzange buphele. Babusengobakhe. KwakunguKrestu kuphela owayengamela uyise ebantwini. Ummeli ukuze ezokumela, amen. Ngiyaxolisa ukuthi ngingene la. Kodwa ummeli ukuze ezokumela ecaleni ufuneka eqale azi indaba yakho, umtshele konke bese yena uyakumela. So ngoba ulizwi uJesu Krestu wayekuNkulunkulu enguNkulunkulu, yena kuphela owayazi uNkulunkulu. So waseseza lapha emhlabeni ezommela ngobe uyamazi. Uyazazi izinto ezifunwa uNkulunkulu. So uNkulunkulu babusekuyena kuKrestu ngoba kwakunguKrestu kuphela owayengamela uyise ebantwini. Mhlawumbe umbuzo nje umuntu angayibuza wona ukuthi uKrestu uyakuveza yini ukuba munye kwakhe noyise na? Okay, eselapha emhlabeni ngabe mhlampe-ke kwakuyinto ayelokhu ebuza ukuthi kodwa ngempela wayephika yini uJesu ukuthi yena
noyise bamunye noma bayazana. Ake sifunde uJohn 10 verse 30. Khona ivesi etholakala kuJohn 10 verse 30. uJohn 10 verse 30 uma ufunda uthi John 10 verse 30, mina noBaba simunye. Isihloko salana phezulu ku-22 besithi uJesu nguMesiya. So uJesu wayekhuluma la. Ethini uJesu Krestu uthi mina noBaba simunye. Shuthi uma ethi simunye umuntu manimunye akuthandayo yena nawe uthanda khona, akuzondayo yena nawe uzonda khona, akufeyilisayo yena nawe uyakufeyilisa, akuphasisayo nawe uyakufeyilisa. So uJesu Kristu wayesho ukuthi into akayenzayo noma abantu abaningi bengayiphika lapha emhlabeni phansi, kodwa uyazi ukuthi uBaba uNkulunkulu ezulwini uJehova uyayivuma ngoba yena noBaba bamunye. So uJesu Kristu wayengakuphiki lokho, wayekuveza kube sobala. Ethini kuJohn 10 verse 30 uthi mina noBaba simunye. Mhlawumbe enye indimana esingayisebenzisa khona la encwadini kaJohane ukuveza ubumunye bukaKrestu noNkulunkulu Baba, ukuveza ubunye bukaNkulunkulu Baba noNkulunkulu Indodana, itholakala kuJohn 14 verse 9 kuya ku-11. John 14 verse 9-11 ufundeka kanje kuthiwa uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka, wayibuza uFiliphu, ethi uFiliphu, Jesu sesiyakwazi wena, ngingakaqali nje ukufunda. uFiliphu uyambuza uJesu uthi Jesu, ngoba uJesu wayivalelisa kuJohn 14. Usethi uJesu Kristu, usethi uFiliphu, Nkosi siyakwazi-ke wena Jesu, kodwa ngicela usikhombisa uyihlo. Ubuyihlo baba, sikhombisa uyihlo. Singakhohlwa kuTimothewu 2 Timothy 3 verse 16 sifunde ukuthi uhlale ekukhanyeni okungenaphakade ezulwini, akaze bonwe muntu nongayibonwe muntu, uNkulunkulu Baba lapho. Okay, uJehova. Njengamanje-ke uthi uFiliphu uthi kuJesu Kristu, sesikwazile-ke wena Nkulunkulu Ndodana, ngakho sicela usikhombisa uyihlo. Ngayiphendula kuJesu ku-9 kuya ku-11 uthi John 14 verse 9, uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi Filiphu na? Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na? Amazwi engiwakhuluma mina kini angiwakhulumi ngokwami, kepha uBaba uhlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Bese thi verse 11, kholwani yimi ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi. Uma bekungenjalo kholwani ngenxa yale misebenzi. Amen. uJesu Kristu into ayiqinisayo lokho eveza ukuthi yena noBaba bamunye, nokuthi onke amazwi akakhulunywa uBaba akawakhulumi ngokwakhe, uyabo, kepha uBaba ohlezi kimi owenza uBaba uNkulunkulu Baba ohlezi kuye owenza imisebenzi. Kuyenzeka ingane ihuheke ikhuluma into eyodwa nomzali ngoba bendawonye, ithi uma isesesikoleni ungaphika ukuthi ikholiswe yilowo mzali, kodwa uJesu kwakungenjalo, wehla weza lapha emhlabeni kade ulizwi ekuNkulunkulu enguNkulunkulu, wafika nala emhlabeni waphila kukaBaba, shuthi wathembeka kuBaba esezulwini, wathembeka nakuBaba la emhlabeni. So lapha emhlabeni-ke kuyavela ukuthi hhayi uKristu wayekuveza ukuba munye kwakhe noyise. Umbuzo mhlawumpe umuntu angazibuza wona ukuthi-ke iyini imvelo kaNkulunkulu enkulu na? Imvelo kaNkulunkulu simtholile ukuthi khona lapha ayebizwa khona ngoJehova, sasibona ukuthi okay uJehova uNkulunkulu uyise. Sathola uJesu ebuye ebizwe ngendodana kaNkulunkulu, ebuye ebizwe ngolizwi, khona lapha abizwa khona ngoMesiya, kodwa sathola ukuthi yena uNkulunkulu Indodana. Mhlampe-ke umbuzo umuntu uzothi iyini imvelo kaNkulunkulu enkulu na? Iyini imvelo kaNkulunkulu enkulu na? Mhlawumbe umuntu angaqala eyibuze ngothando ukuthi uNkulunkulu uthanda bani, kodwa singakaphendula ukuthi uthanda bani. Iyini imvelo kaNkulunkulu enkulu na? Uma sifunda u1 John 4 uverse 8, uJohane wokuqala 4 uverse 8, uJohane wokuqala 4 verse 8 kuthiwa ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando. Amen. Singabazalwana sithi siyamthanda uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu into akayivezayo ukuthi ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando. Ukuba nothando, imvelo kaNkulunkulu nje iwuthando. uNkulunkulu uyathanda. So uma kwenzeka mina kukhona umuntu engingamthandi noma ngingathandi,
kusho ukuthi angimazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu nje sizothi uma sifunda siqhubeka ney'fundo ufundisa ukuthanda. Bese futhi lezi y'fundo esizofika kuzona bese sifundisa ukuthi kuthandwa kanjani, ngoba abanye abantu bathi bayathanda, eyi kanti akusikhona ukuthanda lokho, yabo. So imvelo yaNkulunkulu yini? Uma sifunda u-1 John uqala 4:8 kuthiwa ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Imvelo kaNkulunkulu iluthando, hhayi njengoba isithi asenza ukuthi abantu becabanga ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi uwumahluleli, uthokozela ukufa, ukuthi kwenzeke isiphihli senkozi bese sekuthiwa uNkulunkulu. Into ebuhlungu nje into esama sesekuthiwa uNkulunkulu, no. Sizothi uma siqhubeka sifunda sizofunda ukuthi uNkulunkulu kahle kahle uluthando, uyabathanda abantu. Uzohamba kuhambe sifike ukuthi lezi y'phihli zengozi, la manyala esiwabonayo imihla namalanga kuvela kubani, ngoba into esiyithola ngoNkulunkulu kuthiwa uNkulunkulu yini? Uluthando. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ekhaya ukuthi-ke lolu thando lubonakaliswe kanjani na? Ulubonakalise kanjani uNkulunkulu lothando lwakhe? Uma sifunda abaseRoma 5:8, abaseRoma 5:8 nje kuthiwani la? Roma 5:8 kuthiwa, kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKrestu wasifela. Kubonakalile ngaleyo ndlela ukuthi uNkulunkulu esithande kwakhe, ukuthi-ke kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKrestu wasifela. Kwakufuneka sife, kodwa uJesu wasifela siyabantu. Kwakufanele ngabe into ethi muntu ukuze kube manje ayi-exist, kodwa uKrestu wafa ukuze abantu bezophila. So uthando kaNkulunkulu lubonakaliswa kanjalo. Abakhona abantu namanje bayabonana, bayathandana, abanye bahleli ndawonye bathi sohlukaniswa ukufa, abanye bahleli ndawonye nje baze babizana ngephakade, kodwa uma iy'nkinga seziza, mhlawumpe indlala isifika, mase sebeyahlukana, sekuphela imali kuyahlukana, kuphelwa izindlu kuyahlukana, omunye akasatholi abantwana, akasakwazi ukuzala abantwana kuyahlukana. Angithi uyabo? Kufika igebengu uyacasha omunye uyadutshulwa, angithi yabo? Kodwa into esiyitholayo ngoKrestu kuthiwa sisezizoni uKrestu wasifela. Yileyo nto esiyithole ukuthi imvelo yakhe iwuthanda, kuthiwa kufanele umuntu efe uKrestu wafa endaweni yakhe. Hhayi impela angisho ukuthini, kodwa uma ukhona umuntu noma umama othi yena engafa kunokuthi kufe umntwana wakhe, noma engafa kunokuthi kufe uphathina wakhe, siyezwa. UKrestu wenza lokho ukuthi kufanele kufe umuntu, kodwa ngenxa yokuthi wayemthanda wathi umuntu akaphile, yena uzofa endaweni yakhe. Mhlampe-ke asiqaphele lokhu ukuthi akakho omunye ngaphandle kwendodana kaNkulunkulu owayengafeza usindiso lwethu. Akekho umuntu ngempela owayengasisindisa siyabantu kule ngxubaxaka esasibhekene nayo. Kuthiwa ngokuba yilowo kuphela wasesifubeni sikayise ongaba nakho ukumchaza. UKrestu kuphela ohlale noNkulunkulu, owayenamandla ukuthi enzenjani? Emchaze. Kuphela yilowo owazi ubude nokujula kothando lukaNkulunkulu owayengakwazi ukulwembula, yabo. Awukwazi ukukhuluma on behalf noma ukwenza on behalf umuntu ongamazi, uyabo. So kwadinga ukuthi konke nje okukhona engqondweni kaKrestu, engqondweni kaNkulunkulu, kuze uKrestu omaziyo, ohlale wasebenza naye ezomveza kuthina siyabantu. Akukho lutho ngaphandle kwalo mhlatshelo wobuNkulunkulu kuphela owenziwe nguKrestu ewenzela umuntu owile owawungakwazi ukubonisa uthando lukayise ngesizwe sabantu esilahlekileyo. Ayikho into engenziwa njengamanje eyayingenziwa ukuthi kubonakale ukuthi uNkulunkulu ubathanda kangakanani abantu, ukuthi nje uBaba enikele ngendodana yakhe ezele yodwa, uyabo. Ngicela sifunde uJohane 3:16. uJohane 3:16 khona uma kuphendula umbuzo ukuthi lolu thando lubonakaliswe kanjani. Nasi nje uma sifunda uRoma 5:8 kwabonakala ukuthi uNkulunkulu wasithanda kangaka ukuthi wakhipha indodana yakhe ukuthi izofa ukuze thina abantu siphile ngoba wayesithanda. Uma ufunda uJohane 3:16 uthi, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi,
kepha abe nokuphila okuphakade. Amen. Lokho nje uNkulunkulu asifundise khona ukuthi wasithanda kangangokuthi walithanda izwe. Uma kuthiwa uthanda uNkulunkulu kujula kangakanani, uKrestu izwe noma siyisizwe noma siyabantu wasithanda kangaka ukuthi waze wanikela ngendodana yakhe engenasici ukuze kuzohlanzwa thina. Lujule kangako uthando lukaNkulunkulu. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona osuke namhlanje ukuthi-ke uJesu Krestu wasekuqaleni siyezwa wayizeleni kulo mhlaba. uJesu Krestu wayizeleni kulo mhlaba. Uma ufunda uMathewu 1 uvesi 21 novesi 23, uma ufunda incwadi uMathewu 1 uvesi 21 novesi 23, uthola lokhu ukuthi ingelosi la isihloko sala sithi ukuzalwa kukaJesu. Ukuzalwa kukaJesu. Matewu 1 uvesi 21 uthi-ke ingelosi lana yayikhuluma nobani? NoMariya. Ithi kuyena uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Uma ufunda uvesi 23 kwakukhothwa isiprofetho lesi, amazwi ayekhulunyiwe endulo khona lana eBhayibhelini. Kuthiwa bheka intombi yakukhulelwa, uMariya loyo, bheka intombi yakukhulelwa izale indodana, bayiqambe igama lokuthi ngu-Emanuweli, okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu nathi. Yazi uma siqhuba sifunda siyawathola amagama kaJesu. Sithola ukuthi uJesu Krestu igama lakhe, uJesu Krestu. Sathola izolo lapho besifunda khona ebizwa khona ngoMesiya. Sathola kuJohn 1 ebizwa khona ngolizwi. Sathola kwezinye iy'ndawo lapho abizwa khona ukuthi indodana kaNkulunkulu. Njengamanje simfunda laphana ku-vesi 23, Matewu 1 vesi 23, ukuthi elinye igama laJesu wayebizwa ngokuthi ngu-Emanuweli. Okungisho ukuthini? Ukuthi Emanuweli ungukuhunyushwa, kuthiwa-ke uNkulunkulu unathi. Emanuweli. Kanti sithe masifunda uJohn 1 vesi 14 kuthiwa-ke ulizwe, angithi uNkulunkulu, waba yinyama wakha phakathi kwethu. Manje uma esehleli nathi ulizwe sekuba negama lakhe u-Emanuweli, ngoba ngempela nange uNkulunkulu uphakathi kwethu. Uyabo? Kodwa-ke inhloso uma kubuzakala ukuthi-ke wezelani kulo mhlaba uJesu, kuthiwa-ke ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Wayezele lokho uJesu ukuthi esindise abantu ezonweni zabo. Amen. Kuthiwa kumanxa uKrestu emukelwa njengomsindisi wumuntu ngqo, lapho umphefumulo ungase ufumane usindiso. Ngoba uJesu Krestu wakade njengamanje into esixwayiswayo ukuthi nxa umuntu yena emukela uKrestu njengomsindisi wakhe ngqo, uma ngimukela uJesu Krestu njengomsindisi wami ngqo, yilapho umphefumulo wami ofumana khona usindiso. Yebo, igazi lakhe lachitheka ukuze sisindiswe, kodwa ngiyadinga mina ngingedwa ukuthi ngikuvume lokho, ngimamukele uKrestu njengomsindisi wami, mase sekuba yima ngifumana usindiso. Mhlawumbe umbuzo wokugcina osukwini lanamhlanje ungowokuthi sesivala lesi sifundo sethu Par2 esikhuluma ngobuNkulunkulu bukaKrestu. Sithi-ke umbuzo mhlawumbe umuntu angasizibuza wona ukuthi ngabe uKrestu usaphila futhi uyawasebenzisa amandla akho ubuNkulunkulu emva kokuba esebethelwe na? Siyathola ukuthi uNkulunkulu, ngoba sitholile ukuthi uJesu wayefikile ezofela abantu. Engabe emva kokufa kwakhe kwabe sekwenzakalani? Wabe sephela? Kodwa sike safunda sathi uNkulunkulu akapheli, ungunaphakade, shuthi wayekhona, ukhona, uyohlala khona. Kodwa-ke siprove eBhayibhelini lokho ukuthi ngabe uKrestu usaphila futhi useyawasebenzisa amandla akho ubuNkulunkulu emva kokuba esebethelwe. Asicela sifunde amaHebheru 4. Incwadi yamaHebheru 4 izosinikeza impendulo kulo mbuzo esinawo. AmaHebheru 4 uvesi 14 novesi 15 afundeka kanjena-ke. Uma uzofunda nje uvesi 14 khona lapho khona uzothola ukuthi lana kukhulunywa ngokuthi nguJesu indodana kaNkulunkulu. Uyabona? Ngiqhama sengifunda 14:15 ngicela ukufunda lapho yayikhona. Kuthiwa ngakho-ke lokhu sinompristi omkhulu odabulile amazulu,
uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivumelwano sethu. Uvesi 14 uveza ukuthi uJesu Krestu udabulile ini amazulu. Uyabo? Uyindodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu. 15 uthi-ke, ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono. So uJesu Krestu efika la emhlabeni wafika wayizwa yonke into impilo ephilwa umuntu. Umuntu uyalamba noJesu Krestu uyalamba. Umuntu uyagula noJesu Krestu uyabazi lobo buhlungu. Umuntu uyalingeka kufika abantu bezomhuha noJesu Krestu uyakwazi lokho. Zonke izinto ezobuthakathaka esisehlelayo la emhlabeni ngenxa yokuthi uhambile naye kulo mhlaba uyakwazi lokho. Ingakho mase kuthiwa-ke lo 15 ngokuba sinayo umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu. Yazi uyakwenza uthole ukuthi umuntu kushoniwe ekhaya, mhlawumbe ngishonelwe ubaba, mase uyamduduza mhlawumbe noma bayamduduza mase yena ukuthi awukwazi ukufelwa ubaba, yabo. So ude uma sithuka sibheka ngoKrestu ayikho into ebuhlungu balomhlaba akangayazanga, wazi ngisho nanokufa ukuthi kufiwa kanjani. Ngomunye umuntu engakubuza, usuke wafa wena? Okay, mina ngazi nge-40 uJesu wake wafa, ngithi yabo uyaphila kumanje. Kuthiwa kunjani? Udabulile amazulu. Ubizwa ngumpristi omkhulu la kumaHebheru. Usebizwa ngumpristi omkhulu manje. Ngikuthiwa asinayo umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono. Okay, umuntu wesilisa unenkinga yokuthi amantombazane ayafensa, ayakufuna. NoJesu Krestu wanqoba, wathi ephila babekhona abantu besifazane ngaleso sikhathi. So unganqoba, ungasho ukuthi ibingekho into ebengayenza. Bonke lezi zinto eziwubuthakathaka ezilinganayo uJesu Krestu naye unjani? Uyazazi. Babekhona abangani, kwawukhona utshwala, babekhona ogwayi. So zonke lezi zinto waphila uKrestu zikhona lo mhlaba esiphila kuwona. So lento olengwa ngayo bhuti, lento olengwa ngayo sisi, uJesu uyayazi. So yena konqobile uzosifundisa nxa siqhubeka sifunda iy'bhalo ukuthi-ke kunqotshwa kanjani ngoba siphila emhlabeni oney'lingo. Mhlawumbe ivesi esingayifunda eyokugcina, amaHebheru 1 verse 8, amaHebheru 1 verse 8, la uNkulunkulu ubaba-ke lo wayekhuluma. Kuthiwa, kepha ngendodana uthi, isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu singesaphakade naphakade. Intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Amen. Isihloko salana uma sifunde laphana ngaphezulu kuvesi 5 sithi uKrestu uyindodana kaNkulunkulu. Kuthiwani kuvesi 8, kepha ngendodana uthi, kusho uNkulunkulu uthi, kepha ngendodana yakhe uthi, isihlalo sobukhosi Nkulunkulu. Indodana lana ibizwa ngqo nguNkulunkulu. Isihlalo sakho Nkosi Nkulunkulu, isihlalo sobukhosi, ngiyaxolisa. Kepha ngendodana uthi, isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu singesaphakade naphakade. Intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Amen. Ake siqaphele ukuthi ubuNkulunkulu bukaKrestu yisona isithembiso sokholwayo sokuphila okungunaphakade. Amen. uJesu Krestu uNkulunkulu. Uyafunda kuthiwa wayekhona ekuqaleni, ewulizwi, ekuNkulunkulu, enguNkulunkulu. Konke kwadalwa ngaye. Ulizwi waze waba yinyama eseza la emhlabeni, wakha phakathi kwethu. Wazalelwa kuphi? eBhethlehema laseJudiya. Ulizwi sehamba phakathi kwethu wakuveza ukuthi yena noBaba bamunye. Ekudalweni kwamazulu nomhlaba wakhona uNkulunkulu Baba, uJehova, ukhona uNkulunkulu Indodana, uJesu, ukhona uNkulunkulu, kukhona umoya oyingcwele, uNkulunkulu umoya oyingcwele. So uma abazali bethi egameni likaYise beNdodana nomoya oyingcwele, sebesho ukuthini? Bethi uNkulunkulu. uNkulunkulu ubonakala kanjani? Ukuthi uNkulunkulu wayekhona ekuqaleni, akanayo i-date of birth ukuthi u-existe nini. Wayekhona ekuqaleni wayekhona ulizwi. Okay, ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Wayekhona uNkulunkulu Indodana ekudalweni, uNkulunkulu umoya ongcwele, uNkulunkulu Baba. uNkulunkulu ukhona njengamanje, uyaphila. La kade sifunda kumaHebheru kuthiwa udabulile amazulu, usemazulwini. Futhi ukhona ngunaphakade. Sizokuthola futhi ukuthi ukhona ngunaphakade. Ulizwi khathi ezohlala phakathi kwethu uza nje vele, uza wayekhona ekuqaleni emhlabeni odalwe ngaye, nguye. Amen. Ngicela sivale amehlo sikhuleke
Siyabonga uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba, Yise Nkosi yethu uJesu Krestu. Sibonga Nkosi ukuthi uzambulile thina osukwini lanamhlanje. Siyacela amaqiniso Nkosi osasazise wona namhlanje, usipha amandla okuwakholwa nokuwamukela kube yinsindiso kithi. Kusazoza izifundo ezilandelayo, izulu lisenzele umusa, lisiphe ukuqonda ukukhuluma kwalo. Sengathi Inkosi ekuhambeni kwethu, ukuhamba kwethu bekungahluka ngokusizwa uNkulunkulu. Sesibona kahle sekukhona ulwazi esinalo nokuqonda esinakho. Siyazi lokho ngesizenzele thina ngawo kwethu, kepha uNkulunkulu ngasisiza usiphe lawo mandla usekhaya ezulwini. Sicela ube nathi, siyathandaza egameni laJesu Krestu iNkosi yethu. Amen.